Ketheka ni wirigiro bwako nwithirite rina Jumaa njega ya tariki 26 mweri wa kenda 2025 mbeta wa Kabwe Mutharimi gucukiria nkatho cia mwanya ni bwiga nontu bugwitana mbere kurumirira akiri metha ya nteto cia Meru TV we ugitwethia nyombe nteto ira iri negweta katetune kamero kumakireni kirewe na kimoni. Thank you very much. Ukolelwa kututhingatira kiri mitandao ya kinade Facebook at Meru TV Kenya, YouTube at Meru TV Kenya. Ninge mbere mborokera kumenyethia jara to kubanganiritie nkorikani ati Jumapili AJ ya tariki 24 barabara cionthe cierekerete Marimanti ni kiri mubango jwa rumuri rwa siasa ureteri Nigeri wa cheupe imwe kwa imwe bakiwatanira gwita garone gikaro na seneta Mwenda Gataya kuthuya gucunkuna kumurika riboti irashithirite gitunduka miangatene ya kaunti ya Tharaka muno siasa cia kathetu ka Mutharaka mantu jaitite atia ni Jordan Palace Marimanti ntuku ya Sunday ya tariki 28. Twambiririe na riboti ya mwandiki wa nteto Jeff Wagituma. Nioni je wetina mbere burabu ithirite bugikujirwa kathetune kamero iti miario kwa ni miario ya Douglas Mutea ori MCA wa Abo Centro urashimiritie gutariria kira methone jawe ni ngwataniro na okiri kathetune kamero na kuruteka kwa ngugi rungu rotongeria bwa governor Mutuma Ntwethingia Ngirogi Mutea nendikithitie kwethira kuri na mirandi kathumba kiri gicigo mungi kia Central Imenti akigweta waki bwa kieni kia ndeke ningi akiuria Central Imenti ithire ikigairwa municipality akiwa ni imwe ya icigo mbunge kathetune ka Amero bira bitena municipality. Ripoti ya Jeff Wagituma. Nawe Douglas Mutea MCA wa Bothu guchie gatigati naugite nandi thirikari ya kaunti ya Meru ni ambiritie kujuria mawira ni yekanire gitara siasa nyuma ya gavana Mutuma Ntwethingia kujukia utongeria ba kaunti iji kwe promise ndekirite antu bakwa kwe thina batuirie muno aja Nyeri Karigo gweta Nyeri factory gweta Nyeri primary gwikirinya kiria ugitwire na issues na gitwire ki thinene muno kiria na wetu bara bagwita cukuru but I thank God na arua ito ambiritie ngugiu ni kenda at least as the only ngai kija kwambiria tomba kwa watu thiria thineje irari thinene muno no ntu aja kwina Mukiria Technical Institute the other side kwina Nyeri Primary Day School na aja kurari thine gukara around 4 years kuma tukuringirwa kinya kura kirinya kigitwire aja lakini I thank God thineje na ndikathira na inderere antu betu tumirieni mwanka miaka ethire 5 ngugire cikethwa chiti icho bugatumakira nacio na imbije ngugi mwera tukarairia kinya kura cia kinya tukuga at least it was solve the problem ira affect our people. Nkuruki mutongeria ujo na kuromba governor Reverend Mutuma Ntwethingia kueja na municipality kiri gicigo mbunge gya Central Imenti na kinya nkuruki kuromba maendeleo jangi kathumba kiri gicigo mbunge giki na ebora mpenda kuga jamukari wa Abothu guchi Central kana Central Imenti imbije itwambiritie mubango jwa guchwa at least nyatu ngatu twina municipality no ntumero ikiethwa city ugethwa kwina municipality mingi ete incorporated inkoromba at least kinya batwe Abothu guchi tumba kwethwa kinya tu ngatu twina municipality ire gethwa etaranairwo na iwinge cionthe na inya gukuria muno intobira biegwetu na indarombere mheshimiwa Ruto na deputy president wombe ku visit aja Central Imenti nikenda at least tumba kuona imbio yongwa yomba ku uplifted o tauni kwa uplifted na mandu ja maingi kinya tuingwa twina university aja enderete gwakwa na bandu tekera ira wa resources cha kungana yomba kinya yongwa gukira twina kieni kia kagumara ya strip na inya yongwa no gaito no tukwenda kinya yongwa yomba gukira nikenda ndira tauni kana Meru ikeja kwethwa city tuingwa tule antu ba Bothu guchie gatigati tomba kwithirwa kinya tuingwa twi part and parcel of that city. Rite jaja ntereche Mukiria kiri wandi yawe ya Bothu guchie gatigati aria kuthingatene na mukandarathi amwe na maragita ja kujuria wiranire na karibawe kagita gakuromba kura untu kinya bukenetia kariba guntu guku bunene
nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma. Na kuri no gwati bwa gutondoka kwa murimo jumanagia na roi rwa roko ni jukolera nonto bwa muberethi jokamataga sewage muje jwa mawa gutondoka ningiroko rukinyagika muroni jombone njira tumairwa muno ni akari mujiju jwa mawa akiariria gicanga chake Timothy Mwenda uri administrator wa municipality na tariritie igeria ria gukandana ningi kwagirithia mitaratara ya utheru thoko-ini murithi wa Bana ribotie. Tukiagia na admin wa Mawa Town ule wikikenja Timothy Mwenda na rikitie gukujira na kuga ati mugrojo jwa mbone ni mugrojo mutheru lakini antu ibethero bakijuthukagia rutere na rwa Chiongo ara bethero bakigera rukoku na mugrojo jwa gatwika jutumba kunyweka rutero gaiti na ara bamwe bethero bakinyunyaga bate kumenya kadira ni bakunywa ruko na ikira down tukondelea nio kinya thai tuko dispatch antu betu ba enforcement baitika Chiongo no tukuriria zimwe bakutura sewage dene mwera so inkumenya ni concern na tutireka mantu yendelea na inkuromba karibara bonde bena biashara chio ibombe kutumira njira chio theru ku dispose sewage kana rwiro ruko iraita waste water so i campaign tondeleta nio na ni message tunatuma kwa wale wote bakumba uchafu wa miera kana trenches chetu roi ibamenye ni ugwati tuwikira antu betu kibu no tumirimo era twerwa antu kolera nenge na bado tuthirikari tutireka antu bendelea kuchafua tutakuwa na enforcement team public health tumekuwa nao na mkutano jana jwa mbone jwa jitha jukulukirite Mawa Town gatigati jitha jwicemanagia na jungi jwa ruko jwa jumita rutero ga Chiongo rwacemanirie kwa polisi na nyingi rukairinganira na rugatwika mugro jumwe aria antu bagaitina ara kwijikeja antu bocio banyunya rujuru bate kumenyanira thorunganite na sewage na rukathukanga utaro yu boro kujitha ina ruko bwega tunukanya kunukarimo na inya jwa atumisa tugenda yangu kwa lakini kuna nyangari Chiongo gutonya au mutaro utura yu open antu bara bagute kuba bainge ngari Chiongo utura utonya atairi twasuma manto ya kurigaria utaro yu niyo kuonania yu na ruko sana na ikwithiritwo kwina thina nene muno tauni yetu ya Mawa no ntumitaro era yithiritwo erikuo ya kundireni ruko kana ire ukuruka na ruji yithiritwo na ruko sana ruko ruthuku muno rumba kinya kuretera antu mirimo imithuku muno na antu bara bausikana na gukilini mitaro bakuonania ngui yo batumirita bwega na kinya nkamblame kinya antu bayaro thino ntu bakwithirwa bateshughulika kuona mitaro ekethira ni kwerewa bwega bure batere ontu ni jukumu yo. Murithi wa banke reportera Meru TV kuma Jamirigone ya Igembe Mawa Nambe mbithe nduki jenzi ni baithirite bagikinyiria mogaruruku muno gukirukira mitandao ya kinande bakimeneria kira methone jao ni mpangaratano ya utongeria na botongeria kuma guntu bakiria mbe mbithe ba gushumiria ningi gutigira sauti cio ni gwigeka debene akiariria yeigi mbithe ACC wa Igembe North Brian Kimtai augite obiciewe iri murango jo murugore gotigira mbithe nduke ba jenzi ni bakwamukira kibande ningi kwamukira kura kenda sauti yo igeka debene kirengurumanio mbatekano nene ya siasa 2027 Mokirio Nkonja na ripotia. Tumeelewana? ACC walaren Brian Kimutai na charite nduke mbithe komba kwethea bakiwachira ibamde akiwaponka mtu kinyetie miaka 18 nibo ya komba kwethera na kibande kiawe no tukikomba kwethea kimutethia na njira imbinge ona kinya ende akiwa bakethera bakita maturene kwa yana ibande bi ona kaita kakinya na ende oroko ya kibande kia bati kwethera akiumira ari na barua ciawe ira ciambath mwen na kibande kia musiari na ende kethera njira imwe ya kwethera mtu akiwachira kibande na ende akiuria nduke mbithe bakomba kwethea bakiria bari na miaka 18 bari abatini ibande nonto kibande nikietumi na kikomba kwethea kitethere muntu na njira nyingi. Niko na imani tutakuja field manake saa hizi ni financial year na kama umefikisha miaka 18 acha kukaa ati unaongoja
uletewe kitambulisho. Tafuta penye ofisi yetu iko. Saa zingine tunakuja field, saa zingine tuko wapi? Kwa ofisi. Na tukikuja field tunasema tunakuja. Naye wewe hakikisha kwamba uko na photocopy ID ya mzazi, birth certificate yako. Kama una birth certificate, tafadhali kuna pahali ulisoma shule, either uko na form 4 ama class 8 certificate, una photocopy unakuja nayo, na school living. Manake hapo itatusaidia kuona miaka yako. Ori wende taranduki mbithe bana berite kaita kara muntu ena kibande niria komba kwethera kiringa kura na kuringira mutongoria ura kwenda na ine njira imwe kinya ya kwebeli anto barabarene ira ya kuandamana kana kwethia lami betete kuandamana nonto batongoria bara bathurirwe na indi nibwo ya muntu akomba kwethera kiwachira kibande na kuthura mutongoria ura kwenda na ura kuona no maendeleo na komba kwethera kwena thiri de maandamano kaita ko kaita. Tunaenda kusajili watu ambao wanapiga kura. Wewe jitokeze ujisajili. Si ati unanyamaza alafu wewe ukisikia wameweka biometric hapo kanisa. Tafadhali kama hujajisajili enda ujisajili. Na ukikosa kujisajili usikuje kutuchomea barabara. Tumeelewana? Yeah. Wewe nenda ukapige kura yako, kura ni asiri. Vita inaanzanga juu ya ujinga kidogo. Alisema mimi ni wa huyu ni wa kidogo mmepigana. Nikiripotera Meru TV kumala Gembe Beta Mukiri Onkonja. Muthuro Mung'ento na kururia mata kwa Kariku Makigure. Gicigo mbunge kia Imenti North bagishumiria kuonania kureka kung'aniro kwao bakimeneria kuthukanga kwa mirandi ya witi na mbere kwaga kwa mirandi ningi barabara ciao itigwitikirika iri kinyamara gikinene kiribo iromba reo ni kiri atongeria bari mujumbe Raimda Udagushumiria ningi kwagirithia mirandi ya maendeleo. Ripoti ya MC Mwetonga. Ni kiriro ni untu wa barabara aria akari bakwithirwo bakiuga ati barabara iji yao ni umbite kwithirwa ithuki nenyi na ibakuromba bara Merue. Rieto Dennis Kimathi wa Mbaya wa Thambura ndimo kari wa area ya Kigure ndena constituency municipality ward onde mukari waja inkoromba muno aja yetu muno akaribaja ibarabara nonto barabara ijo maendeleo ya ntura na barabara eje yetu tuko gerani ni muno urato bainya tuko na maendeleo bangi bakiona maendeleo ende barabara yetu kwina thina irio na thina irio ikwithirwa stakeholders ba barabara eje atakwenda ku give way for barabara 15 feet na 15 feet kenda barabara ithirwa 30 feet batwe twe block imwe ya rutero ronto Thambura batu twaitire nyamwira yetu ende block iu inge ya Joana ntoitiro cio na batitete na ndiko na pingamizi no tunaku antu betu ba maendeleo batumba kweja gwikira barabara antu tutikuiganwa antu kwenda tashwishi antu batukwenda gusidwe no ntu bwa thirikari itango geyo na itogeretie mantu amainge kuma miaka around 10 years back tungena mantu barabara eje kenda antu ba give barabara room umureta beta friend kikundi demo kali antu leje kigule thina yetu ibarabara eje ina mantu mingi muno ai kiuri yako kimwaki ugia kwithira MCA na kumyabwa kama no atitiraja savi wala muno yota musyoka atitiraja minister walandi account atitiraja igambali batemba gutugitira baitira tiga no tukwamba kuiganwa ate beta wa hospital malia na ou atori bakwa bauga nyo thina twinayo na tukwingana na mantu janjira iji ethithwa bwega na tikuthithwa ungi njira iji ethimi ina block ijiri ewu yerwa ya Thambura na ewu ingi Joana Thambura niunde gitangirwe mbere 1975 na njira ya Ramung'a iji ingi rutero wa Joana ya gitangirwe 1985 miaka 10 baadaye
na njira ya ramwa kuringana na mutation ira tuonete na ira survey ba tuonetie na ndi njira iji ni tuthangikite muno jontu ni ncheke ure burete kwetha etha 30 feet ni feet 15 guti ngari ijire chiumba ukurukana ngari keja ni lazima yewe imwe yetere yewe kuruke nje muntu kana yete ngiti ne muntu kende yona space ya ukurukira njira iji irari ekirwe rami kuringana na watu reragwa njira ire ingi gaiti nare thiririte ni rekirwe rami iji niraregerwe jontu kwina nyomba chie barabarene na o meri ithatu ithirite official ba kura Kenya Urban Roads Authority ibejire na gutwe wetu wario na bathima na bona ni anjira gwirite kuma block one ewe kwiragwa na mutation yekuga na still yakinya na aragwa kuthithia thineke ya kairi na tutikumenya iriuma ku na jau ni jonda ikia kwithirwa nkiona na nkigua mbita MC Mwitonga nkiripotera Meru TV. Nakio gishangasha kegie abisa bokaria kuma Kenya bagitumwa ndigoro ya 80 gukandana na magaindi nikithirite kiyukia shioria bia bata kuma ntere mwanya mwanya urutererega na thirikari atongeria bakimeneria kirabogire ni gutumiro bubwe kwa maabisa ba okaria Antonia kwithira bagitithia na mbere matungata kiri a Kenya nakio kia batangiriki ni gutunduka kwa riboti shige Benedict Kabiro ora ni abisa wokaria gikukiawe gikithira iya witho meri emingi atubamuji bate kumenya yeye mwendo wao riboti kibakinyira kura kwawe indi ti ukwo kwawe nande nteto gitunduka sharuarua irashikiri muri ni CS wokaria bodene Onesimus Kipchumba Murkomen na Inspector Generali wa Borisi Douglas Kanja nishigi kwa kia Benedict Kabiro inya nyuma ya mieri mingi ya antubawe banja aindobawe kwirwa ni kura urite kagushoa. Mission to Haiti has been very successful. Very successful, and we truly appreciate the work that is being done by our officers. Many critics thought that by the time we sent our officers, and it was written even in social media, some newspapers and media houses broadcasted that this was a wrong mission, that Kenyans will be coming back in large numbers, in body bags. But see what has happened. A successful mission that has been done by our officers. They have secured critical installations in Haiti. The Haitians now are going about, for the first time, the Haitian children did the exams, successful national exams. They were able to secure the airport, which is now functioning. They have secured the communication mast in Haiti that is also functioning. They have secured also the issue of the police headquarters and the administrative unit. All the government square is now operational, and that the gangs, the leaders of the gangs, who are very terrible, are now in hiding, thanks to the work that has been done by our security forces. And imagine, this is just a small portion of the 2,500 forces that were promised. Kenya contributing over 700, and for that reason, the president is in New York, and he has been making a case of UN properly backing the security mission in Haiti and ensuring that the Haitian people can enjoy the relative peace they have enjoyed now across the country with the greater support. The promises that were made by development partners and friends were not delivered to the level that we require. Unfortunately, in that mission, we lost three of our officers. One of whom is Mr. Benedict Kabiru. Mr. Kabiru lost his life in unfortunate circumstances that were actually not directly related to the shooting by those people
I think it was in the case of protecting colleagues, and the whole report is going to be made public by the IG, but the family has been informed. The National Police Service visited his family yesterday. It may have been, I saw some people raised concern that the message from the president went public before his family was visited. When that news was confirmed, the National Police Service dispatched a team to visit the family. But the synchronization of time made it such that by the time the president was making the statement, I think our officers had not reached the family. But eventually the family was visited, informed of this very unfortunate circumstance, and we continue condoling with the family of Mr. Kibero. Necessary arrangements will be made to inform. The family has been informed of the circumstance under which he died, and all concerns surrounding his demise have been addressed with the family. What will be necessary will be made public in due course. Where is his body? That's why I've said those other details will be made public in due course, based on the conversation the family has had with the Inspector General of the Police. Niyo ripoti ka milikilia yaratu kubanganitia kirimedha ya Meru TV. Mbita wakabwe mudharimi. Ngoshugiri nkatho ni bwega na ntubo gwitana mbere kurumira au itwethie nyombe nteto irairi negweta kathetuneka Meru. No gwitana mbere ko tuthingatira kiri mitandao kinande Facebook @Meru TV Kenya na YouTube @Meru TV Kenya. Ripoti ira igwetana mbere gutondoka ni shigie mushamanio jwa akiama ba Jubilee batongeretwe ni wari rais Uhuru Muigai Kenyatta na ria kiaraniria na baraba kinyitie kiri mushamanio juu tere na mbere gutariria kirakona ni mpangaratano ya utongeri ninge mirandi irakona ya tenirwe reo leader mama na engi yegie kwagiriria ogima bwa Kenya kionekana kolotera kiara mpangaratano kirirwangi rwa ogima igie kandi ya SHA nitwete na mbere ko thingatena makarika jau emwe kwa emwe tukendera tugikumenyithie nya gukirukira mitandao yetu ya kinandi ninge kiremetha ya nteto kuma kireni kiriwe na kimonimoni nkwere. Thank you very much ukolelua ntuko ya Jumapili ya tariki 24 kire mubango jwa rumore rwa siasa barabara shonde ni Marimanti Jordan Palace nara jeriwa chupe mubangania wa mubango jo bakaendera bagita gikaro na senator wa Tharaka Nithi Mwenda Gataya kwareria yegi siasa na mantirade dirite gitana mbere na gukujirwa kiri kaunti ya Tharaka Nithi nkwendere ugoro bubwega.